Iro melo lo podangi Pak Bu. Mari sumana itu tengkalinga. Cuma ko biasa tengkalinga melo mak sadik bumbu ngiwi. Ina itu yang pertama masa woron itu tengkalinga maka dah iro sampai biri jama'i. Si bawa mas sampai yang oke boleh. 20 pitu derajat bedana. Ke 20 pitu mas sampai yang oke boleh. Napa pada oke masih gie. Tapi perlu kita paham ya sange sampayang opo boleh sebab masigi Iro ko memang sampaya atau opo boleh. Kendo angka tu malaikat na utus ko ng Allah Ta'ala. Jagawi ito mas sampayangin. Ang kasi di contoh. Iro tahu malaikat mas sampayang opo wala na. Napudani po ng Allah Ta'ala makada puang. Ang kanyata Pak Usmang may mas sampayang opo riyan na pilih puang. Makada po ng Allah Ta'ala jaga ini. Wanita kabere. Maka dari pun Allah Ta'ala. Magamu onran na masampajan. Nakadai mapaci mo pun. Magamu angulana nakadai mangulumu. Lupo tibala ipun. Magamu nasa pakaian na pakai masampajan. Nasa pakaian halalamu. Ite daiga na paparisan. Kut masampajan. Jadi dia kubolay. Kada si pun Allah Ta'ala. Magamu baca-bacaan nakada. Yan aja. Nah sa puang ni sila kakajetajan. Dari miletu. Nasang agama na nabaca na panamaka gilag mo pun. Premoro makalikoding. Maka day. Wala anu abidun na abatum. Wala antum abidun na maabud. Imor loli supuang. Ima na naroko ang kami ni Apo na lalo makada. Makada ni mga alo kumasigi makbirijama. Mila tumasa pa siya di. Naperoko puang. Ito rajin tumasa pa yang kubulan. Kemudian yang kedua. Alat bira nanti makbirijama aku masigi apa tu bonus na lang ipo ang Allah Ta'ala di tapabatal sampayang. Contoh, kasi dito masampayang upo masigi Iri melon ti masampayang upo masigi maka da si malaikat. Ini masampayang ti puang upo masiraya. Maka da ipong Allah Ta'ala. Magamu baca na po iman nakada. Hindi ka po puang. Salay puang. Ibatalkan ni puang. Maka da ipong Allah Ta'ala. Ya jolo. Ito ro kebiasaan na po ang Allah Ta'ala kukuki bulan masampayang. Kita kaya jual jamaah na. Ang kamu na sa jamaah na po ito. Tujuh bacana kan. Di gaga bacana puang. Iya jamaah na yung di puang. Lengi makabdi, lengi giling. Ang katukor makanya ito makbaca. Dako ito sinabaca nasan. Jadi makadami bacana. Wadimor. Cak gajah duduk. Alaipis. Agar na baca nasan. Iro ke iro na. Iro lipak na. Pangulmo di kapalang na. Aba juga satu bin kamirik na. Iyan itu nating agama ta pandita ta sampayangi. Pati mirik mundri na sabah magay. Naganggu itu mirik na wajib tay mundri na ikuma sampanya tay mundri. Mini baca sa sampanyang kato pamirik na wajib tay mundri mana baca. Dari salah ni puang kada ajak mo jolo. Ite gere jolo lampu-lampu na. Sisana malay padang. Nak gerisikan megangin akan na utuna. Na yede tanda na din malampu. Asala ipuang. Kada ipuang Allah Ta'ala. Ite jolo sirapa-rapa kamu ga. Nakada. Isirapa-rapa kamu nakada puang Allah Ta'ala. Tadi mamak borongan. Gitu alat biran aku masa pajang kubo. Si dicontoh tu masa pajangnya uko boleh. Ite kada jolo kipasa yang kato may malilasi. Sili ite melonali. Dina pa macoba. Mega ni na coba na tu jadi macam ni maka berumu pilihin ron na sa melo i mega nandre ciri nali alat birna te masampa jango po masigi abere jama kita ni gere tahu contoh na maka dega ni po tasya gali nase busi karung na kada si ratu wali mana ni turaje karung latu ka boleh kebukai angka ni maloloe pro angka ni takena angka ni daunna angka tori macam ni matoy. Makoto ni to lolo na biri jamae ko masigi At di mamakboro nga po ang Allah Ta'ala. Kita contoh na biri jamae. Ang kato malolo, ang kato matoy mondri. Iresanya daun na, si batake na ang kanimakabdi, ang kato nito giling Itu ralat birna. Kemudian yang ketiga, alat birna tu po pasampa yang itawi, pak biri jamae itawi. Iroma tu pumatiki. Malomo tu pertanyaan mukar nakir
lai bali. Maka dia sempajangin, apa kita sakara. Ya aja jemi to mate, Pak Usman. Na itana na mo jagay ka. O kulino, ya kumatu, ya si jagay ko. Ang kanang kasili watu, tau mate, iro mong karnakir, launi tenay. Aga pakutan na mong karnakir. Hey, niga po mo. Uy, mana ka man papibalis? Silap pa papibalis, si Rafi jawabang. Nabaca alhamdulillah tuwala duwali, tapam makaday mungkar. Ay, dia mitene itu mapakwe. Mana kasilap pa pertanyaan na si Ratu jawabang. Maka si nakir. Pero nakir. Atene si makadaniga nabi mo. Maka si asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an asay pada mo. Liwa igan na jawaban na ni pertanyaannya. Pangulo ko pong alatal maka puang ang katat takoromate puang ni rapang ni. We ci di pakutana puang si Ratu jawabang. Maka di pong alatal tas salah ni magpo. Iya tu tahu mo tene iya tu tahu si mata jagawi berjamak na. Kung robatina jagawi berjamak na. Mak bani ko masih kita terlumpan ni tapatapus bahkan sumpah luar negeri lalu diri jamaah. Alhamdulillah. Ya po ini tanah diri jamaah lalu. Di panas sapaja sebutnya ko masih di tolona lalu ni pasa ilmu rong. Mas nampak aja ni cinampa. Angka di pengaliolo takak biriti desang aga na ibaca di namo nakada. Ataja-taja pijolo mudah-mudahan dia nalaba. Jadi mapakon ni kanan. Jero kacamata cinampot na sa bairo tuti di naman sa pakitaku. Kemudian yang keempat, ang kanang kawaturiolo DI neng kalingi pacaramay makada nigi salang di nang kana salu ok baba na masigi atau di kana sempajang ayak melodo ni kumatay. Tapi di masalah pahan nagili batuangan makat. Nigi salang din hasampaja din puga pasaran na pungata aja masampajangin. Jadi biasa dia malik kesimpulan maka dapat tatap hukumannya loko po imang. Nigi imam masampajangin. Tahu dia nasampajang lelang hukumang lepas curuk ke saloe. Kan kasih di batu iro imamnya mati sapisan na. Iro mati na sapisan na. Biasang imina, kama imina ko ita natin upaw. Sapisan na po imang. Kada amore matay ama ko loki boleh tas sampai jinte mati. Iro po imam barabaron. Nasa ba magay makaday pas sampayangi mati picur ka sa loe. Di ko dewa sampayangi masolang ako kalorga ko. Terpas sa po imalaw mo. Iro di setiap to masampaja salang ang kaanggotanan na usulaw saliki. Ternyata ini po imang nasampajan. Kurang masampaja ta wele kalau ni po imang itilo po wala na pong gaway. Kaday malanggar ko po imang. Mana ka masampajan napurni pada peraturan na kada po imang sapi-sapi yan sa digaya sa tapi sisan amo bay nemo. Nakada po imang ipak bicara mo ka jolo. Nakada. Dega kalala po imang pas mele pacuru po imang ko salo ilang kesempatan mati. Maka po imang alhamdulillah. Maka tapahan cede itu po ya sampajan itu matewi ikapati ta kabire ya kata luma. Akhirnya baca po imang. Kada ka. Pertama itu Pak ukurani maka dah Allahu Akbar nakada. Puang kan itu ini nasapi saku puang tau kat doi. Ya pedato kat dia mas sampajang. Takbir kedua mungkar tene ini dia semacam itu jawab. Takbir ketiga kada mungkar nakir jamu bahawan jadi hati-hati ibu. Ya kau dia ni juga sampajang ya kama ya sampajang kia sengalin elo doang ngapa jamuran ibu imam. Jadi na rumah ada kita uri. Kemudian yang keempat. Ya ko angka tahu mati. Biasa tukong kataw mati kapau-pau. Maka mati yang akan mako memang. Pwede wajah sisan melo mati. Tapi yang mati nasang
Apa gimana sih najai? Maka dia nyaman kita mati. Hati-hati mo pi ajak kita pita-pine tapi maka dah makwajan dikit pisangi maka dah tiga majaki mereka. Ang kedua kelompok tahu melo mati, kelompok na atau pak berjamaah si ba kelompok na tahu malu tak ikulino. Iro pada melo na mati punggawana. Iro punggawana pak berjamaah turi pusing. Dia jika pada tu milelu tu dia pakulian na. Yaitu siro kelompok na penjahat. Mamak melo mati, maka damanya butana penjahat. Hingga pada tu pada liu tu kita cili talo bici pada penggawata. Penggawami ko pak berjamaah lu mu bici. Iro yaitu ko lu bici. Jadi penggawana pak berjamaah anak guruna lu bici penggawana iro penjahat. Maka dah magi je iko mati. Melo mati nasa mutakajan kita pak kitamu. Nakada ay yan jero padingo nga kamane jero nasa pacalang melo poleka Isang iya ko laba ka mati le jamu ka iya. Lisuli nakada kana po nasa iya. Lalu si anggota na Pak Birjama ay anggota na panjai BCI ay penggawana Pak Birjama. Maka tu si ko mero ko mati nang kamapako tu modele mo. Piri-piri pasang pajak bawa mo Pak Birjama bawa mo pasak ke pahaji ko. Anak kamako tu nakada. Ang kanijero nasa anak bidari itu melo me pakak melo gatang tapi tamanan na irusidin na. Anu mapinya manyamang. Jadi aja kita masalah paham kung katumay mati. Aja kama mamako ni tani rupa calangnya. Na dinis semewai. Kemudian yang kelima. Ang kasih di kisah Nabi Musa. Ang kanang kasih di waktu umat Nabi Musa makutana. Pokok Nabi Musa makada. Musa, macak itu mak bicara langsung. Matarup itu mak bicara langsung di pengalatan. Nakade Musa magai. Nakade erme wakutana magi rupo ngalatala na bangun renaka si basuruga. Maka dari Nabi Musa. Itu aja na berang pengalata. Bagampang jawaban. Nasabang kami to tamun rolino. Di meto na macinata masuruga. Macinata maranaka. Nasabang magai. Sinin nero larangan na pengalata na po. Jipu gawi. Nakada DJ Musa. Jawaban apa pengalata alan apa. Imelo kasa di mata pa. Iro Nabi Musa lo ni po nang pengalata. Sirun tu pengalata. Ay puang katata mati nasa puang. Nakutanay makada magiro nasan natabango suruga si bawara naka. Kada po nga ala kurang icede Musa. Kada iro po nga ala. Aga makada po nga ala. Aga gari mo yama. Nakadatis sa Musa. Pagalugalu nga ako bo di conto na. Nakada si po nga ala. Puri ka na asili na. Nakada menrik ni puang. Kada si pungalatala nalamani kasile nasang angkamo na siya sa puang imiro darami na si bawal lutu ampaka nakapang nakada pungalatala ina tu napik bangun nga surga si baranaka nasaba magay ina tu isa na nalay ina tu yas tama matu surga iro ampaka na si badarami na apa anu na caca de ko aga gay caca de gay kurang kita ini gari contoh na pagalungnya itu na sisay o kumo pilino iro tu darami na si bampakan malo mo itu apalagi ko tamar na kape nga maktu ni maktu ni ro akal rapangan na konron ilino. Kemudian yang keenam ang kasi di kisah ya kisewe panga waktu namo patuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa Bilal ia pangaiwe raji minau rajito masam pajak beri jama rajito mengkaling carama. Ang kanang kasi di waktu yo kasi jokana. Iro jokana de pagagaganala ninau mengkaling bang Bilal. Na iriulo ko bangi Bilal matudo sa di do cili mak barak baru ya ko de tolaw makalim itu sa dig. Ya ko mako kasi sa malomo bangi tawen maka kaanja makalisa di kolawi. Jadi iro watwe masampaja ni nagita.
Puran mas sampajana bita, macarami cinampa. Tudani ila popanga, ning kalinga carama sa bayi pangikota masigi turi marimundi tudang itaw kalipapte kung karupay. Jadi iro iye pangay ning kalinga carama, duan lapan ibawa bicaraan na nabita, malada na perhatikan. Iya po siya sa ama kukuwe, sebab pengurus bapedato ka, may ada informasi pada ciliku. Iya mega informasi maka usas pelike gijira mo lipa usmang. Di menajikan cara nama kapu. Maji ni piti kasi iro majai, iro makanja-kanja, tala manci pangajalo kredi. Jadi itu di pengurus tu di nere ke makada ir papeda tu bentuk aku king enda pa boleh podangi papeda tu contoh aku mesti raya. Iro podangi papeda tu makada. Pak Ustaz aja na tabah hasir Pak Ustaz se malewat ni. Atur Pak Usman iro amin na maleka riwat tumende na nembara nabita. Yang kedua aja tu tabahasi iya rumelo na masampaya subuh nabita na tengi bilal jolok kama na sabak ang kamu patu itajang mabela iro. Jadi ilku madesu na bahas makoro maka si mati jamaah. Paus mah maji na kapapeda tu. Na silupa begitu di mana mau na bahas di makor di risiko da pacar mah. Ani pengurus Kemudian lanjut iro bicarana cara mana nabita nala pengai, maka dia nabita barang siapa yang meninggalkan haram pasti diganti halal banyak dan semuanya. Beh, isileki halal mega bakang iya mana? Iya pengai joka si joka lalu si minau. Uning kalinga karebe maka da angka janda okoroy. Macantik mau pi malolo, sogi lopo. Terpasan alawi di bulan janda milo rampu. Pas mendek bulan nasong na runtu i meja makan janda nalupe tongko lu pakan dan mengemang-emang. Pas madape milo manrai mubasi makada barang siapa meninggalkan haram pasti diganti yang halal. Tami lala bolai runtu kamar dua. Wah lucu ya waktu na tam kamar dua. Na runtu jadi na janda tak gatu mapuncu si wali limana. Ada magaya tu na sa janda Sisa nagili lo kala Cina lah na runtu rante na janda liu egana. Foto na liu egana. Na kada nule ka pa ko na pake foto na labuting opun iro monro iro kaparo. Foto na aku mapuncu si wali limana. Mana sani apa nagalagale ko si lampi limana. Sisa na nadapi kamarasi di napa ni. Naruntu janda liu malipak kita tapana solong ajena. Oh napa ni maluntas di papinadin. Mubasi makada barang siapa yang meninggalkan haram pasti dia diganti halal banyak dan semuanya. Basi Bilal jokasi. Iro jokan lalu masigi angka mana ni tahu katanya alena tiramu ditapang ke mana janda itu tu mak beri jama. Nah kada mati ni aruntukan ni mati. Walhasil kesimpulannya, purnima sempaja tahu mindik di mana janda, dia nak cara mana bitero. Dia Rasulullah, tak dampang ya Rasulullah, sampai jadi melo kodangi, kita mai kanang yang ini rampok kak, maka dia nabita. Agamu tanding, nak kada. Itu kah ya Rasulullah, maka nabita. Pengalampu itu lepas sempaja kapan, kedalam kan kemun di rot udang. Sisa nama maka dia nabita. Dia gak mesti bangun kebolamu. Kada ya Rasulullah angka laki ku biasa ya Rasulullah mati digagan aku maka dia nabita dia kemicina malaki ke apa laki ko nakada iya ko idi nelo palaki ka ya Rasulullah mau majatapan digaji mana mau pangah upulaki itu pilih mati pangai maka dakwah di mana aku ya iya lo kana bita mande jamang sisa nama kana bita angka jolo tu turang yang mundri cari dinai. Loki mejo lo ke yolo. Kada angka ke benete dia sekalu lo ka ya Rasulullah. Dia mencina mak bayi ni. Maka dia ipe di ya Rasulullah. Dia gaga dia na jaji. Pak bini muka tapi dia juga adikku. Asal gaji tu so gina semi pasiala ko kumelo moko. Maka dan ipangai. Mubak ni rahasia. Lanjut lisun lo balana pun ni pasiala. Malam pertama, maka dari
lapol lakai. Tapi tak dampeng maraja. Amakna. Iero biasa pengai. Tasanya nabi tamalampu. Dia kata rupa kak nak kada. Dia jo rupa kena sebab mati ke. Ya nasa rupa kena sebab colo tapa tu tama kamarata. Nak kada. Magiro nak kada. Iya na biasa tu melo malah ke kata. Nah, iero malah ada tahu di cara mana nabi maka barang siapa yang meninggalkan haram pasti dia mendapatkan halal banyak dan semuanya. Maka dari janda, imaku kue ia tu talue batuangan halal banyak semuanya meruntuk ni. Nah sebab ia nampu bini ia pun orang parang. Maka mula alihin na bola pula tu pengatakna. Maka mula capa aja ku latu capa gemaku makpun nei mana. Kita ni rupanya ni ikut masam pajamu. Jadi kung kata masam pajati pasam pajang. Nama kalele kido na telo doang luru pungalatal na kan hidayah. Jala. Yang terakhir iru iya ok masih raya na kenal kak tawe Pak Jala, terutama di sini. Iya tu Pak Jala angka matu tu kisah na. Kisah Pak Jala angka 2 kelompok. Kelompok yang pertama, angka kelompok Pak Jala tak 2 isi bawah. Sikdi magamala ada, napugo pasorang pengalatala, sikdi nalutak-lutak sini nalarangan na pengalatala. Kelompok yang kedua, indah itu angka Pak Jala, liwak borona, atau liwak makona. Kelompok yang pertama, iya kelompok na tau malutak isi bawah magamay, jokkan nilo ko sikdi salo Mak Jala. Iro na majala ko salo, iya ro to magamay baru lak na jalana. Jalana iya ro. Kalau po maluta sope. Pas latu salo na pengi jalana. Iya itu magamay, aga minala, cepat-cepat menikah dia. Iya tu si iya maluta kini balik ko nala, kabaratang iya magamay. Nasang, digit na dilik po ngalata. Maka di papeda to. Nigi tahu si mata jaga di perintah na pengalatala. Patatat dengan pengalatala acip-cipira mo kulino. Deji acip-cipira ni masih sami mato nak makupun. Asa bos ke para ko sapi jalata. Kada ba? Pas na sapi jalan tengah mega ni na urung iro kalau po panjahan na sebab makanya jalan. Dia nagaganala iya ni. Kada mereka keberatang deji na ko perintah na pengalatala. Kada mereka alon te pengolok ko pengalatala. Makomo di joko si joka na di panadaki ko pangalatal runtui 2 onroang iro onroang iro di na namate malika alin naman mayan ang karo onroang ang kapajagaan yolo sabi muring katuro na di kapajagaan iro pajagaan yolo iro onroang iro di kagapintun na yolo si baway muring di kotami te matu okoro di naman dilisu ago karo capaan na karanaka. Yaitu si diero mila palana berliang lalangnya tama ulaw anak dia dari patugas na maka da ina tu nape de nala ko dale pungalata lo tu Mak Jala ina ro nali ako ang kibija dari na iero yalamin ko lino yalamin na sang ko lino jadi matu ko mate ina ro mapasitar ro dewa dilisu tay capa na porna pe jadi ya ko angka tahu ukutwe pada usaha tamak beli bola ajak mutahira kusugi beli bola tak ajak mutahira nasaba magay ajak kamanya ukumi manilino yaliang idi yanan nangiki yaliang imatu nakada pengatali masa kapere matu nalupai masa pajang jadi nan pengatal kelompok yang kedua itu tau boru si batu mamakpo. Iya tu mamakpo Kan kapek jala pale bali lawang. Iya maburo dia na pala. Tapi gili mani makada sila surang wala kepada roane. Si bawa kitu law salo Iya ko wadingi tapasilili ka itu balita. Aga na pau nakada iya dia na wadi kasi ita ko Mak Jala apa ko pala bali lupo meto karo mari rumah tu anakku ko latu ka mitay. Mak Jala pemang muncul emosi. Maka iko karasi na sa bato boro. Iko karasi. Di wali balik.
Terpasan nagiling makan. Sila surat ti ako ka pasilili ka balemu. Akada yung melo. Terpasan na pita pa guru. Aga na pau. Ya ko kiga malabira bali mo na bangin mo. Terpas tomakoy kasi terpas na nalen ni kasi bali na. Uti tiyan kuno kulo bolan. Ang kanima pitangi borro na. Jadi matu iya tahu itu borro bali na ko bay niya na. Jadi nega tu lakai baleki. Purna subu be bali na. Ipitapi matu pacalang ko Allah taala na pau. Ko na pau. Tay pale. Jejo kasi jokan alo bolana na isani balena. Tapang kiana. Mama, bapak datang membawa ikan emas besar. Siapa dulu dong bapakmu kalau dari majalah, dia kan dia nak balik. Padahal dia kena pala balik. Sisa nala tu bolana. Nasunasi ulu nama. Wate-wate tangana turun boncengi ikut na. Pas pura ni lena ni pisa ni bijangi. Alioli ni mandre. Watuna nandre watena tali walundrana. Nandre ikona tali wanya mana sadi. Pas ni bibi uluna. Lupa ina subaleto wa ili mana. Paca lalu pun nanya. Jadi boro di mana? Ganda si minggu leko dotoro Nakadadok. Angka jadi 50 boro pengen main isain. Pada saya dotoro. Pura pada saya dotoro maka ada bahaya ko din itapak. Image do asal letik matu lalapi sikuta. Na pertahanking balen ako benena. Nasarot tapat ni. Gana sisi minggu boro latu sikuna. Lo si kodotoro maka di dotoro etapak pana salah tu pali-pali mapikiri. Ekode po bale ko bene ku na jalo pa na. Karena nasalo makutana pustas. Lo ni makutana pustas se ustas se malam putimun nasikan na pangkau kana. Kada ustas se. Ye wita ye. Pelasamu pelasa bahaya. Angka tahu puro mogok bawang. Muali agagana. Latu mako ko de melok dampo. Iko de melok dampo ngokor masih sako. Terpasali supodang ibinena. Nah kada mana. Mereka melok dampo ini makna mapamula ujung kaki sampai ujung rambut. Metala ada di mana. Ubaleki semagai. Ira kung kadibalanca tapasa dia makna. Anak tetita tudu minawi. Tanatu amanat minawi. Ia kalau kama jala, lawali itu di, ia kalau digawal, malika, jadi tirbalik lopo tu, opo liang ni sebab, wali di belanja tu baleng iya deh, napi ngubah balen. Jadi mah itu si penang kamaku nasi, si bawahku pala balik lopo, bidangi pak jagun apa naliang nasa namu ya naseng, tanya pak jagun ngalak mi melalu mak nasa pabongi kuring, eko mati itu si pak. Jadi mako ni rokapang. Wala ada si pengarang iwan niwe tapi tak dampang aka nasaba iero iyawan niwe wasami alaiku latihang wah kita orang iero pada gaga ustaz de gaga carame pada tondriolo kami tu emo di sultikar minden aku diune moli apa engkau bunga sampai tidur subuhnya tidak ada minden ada de gaga terpaksa sultikar lau suruh mende misi. Alhamdulillah sulfikar pada waktu itu mendre. Jadi normal ada itu jadi mak guru ka iwannya latihan mak bicara priolota. Mak ni rokapang nasaba melo ni mas sampai jangan serata. Sekian usikum binafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.